Membacakan surah Al-An'am ayat 145 halaman 147. Hadirin dan Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor TQ 032 membacakan surah Al-An'am ayat 145 halaman 147. Selanjutnya bersiap-siap peserta nomor TQ 033. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا